Hey mala biaka malka nuro 9 TV channel and mandu ne chan kwasnya ka ban rachi me bana jeling bana lanatin konan tuak weni South Sudan ken widen konan tieken gwaza me te ka raj me chalat ka kwi karabe ka one of the great leader kwer mi gwa ka kwera mo shi kwerut ka kwer shik mo den kwera dan en rwech ka Tanzania ka Arusha an shek mo shale president Samia Sulu Hassan and president me a shek me kap Tanzania no a shek me take a land mi kwa mishalat jen chala dinene jen point de re weide she we ke veli ni to shop ke kinwel ngwan 14,000 villages shega mo ka karabare weide 14,000 village tichi karab cheke rong ka Tanzania kandia tichi aladan point cheke me karabe je karab karwara ni some cities let's say it's South Sudan Juba point in Juba point karwara tele karabe imagine sheik mishi we to shop ke kinu wel ngwan cheke mo ka karabe lan mo gwa mtede chare min gwi South Sudan there take ka we to shop kade can we and content and village ne did they a town they are villages shega me shalad along Tanzania president Samia Suluhu Hassan che mugwa chelat ko che wi ki dor che village ni ki wi shop ke kinwal ngwan shega mo ka karabe na me chalat chi kuma South Sudan lat gwasa me ke media din lo chine rin wan chikana proud long shi lo din yetet ke jan la shi mi la ashana min gwit South Sudan tele karab South Sudan take oil South Sudan take tung one minerals golds okay te diala content te la waje lat keka do no tele ram shi roda ne reale ka mede we diala content te ka South Sudan de ka power ka karab point you point tele karab kata na ke nai karab de chuk no shega me chalan mo gwane jen shela da long en go ba dora ti ba kam mo ka karabe ki wi tin ba mo ka karabe lan mo gwa me sha appreciate ke chlo na te tet ke ja chalan mo gwa long shela wi ti shop ke kin wal ngwan we long en Tanzania president Samia jarwaje mo cha jalat ka jalan neka lada je ka changa jandang joka pai welkel ron kinda jandang ro don wan ano shela ne na bonin go ajana ba climate be jere aleka climate we dien kire duare ngai kono climate ga ta me be je long chagu jeno Africa ala weather che je gore de aleka jan balle da long ko de climate we dien dara magwa na me shala da jan she ka me she karabe je nang re winde shoke kindwal ngwan ka Tanzania karusha na me akel mgorno de nywa ya kel kala ran de she kala me sha kwer men la kena dier de let go de kan la jen one example sha ngun gwasame gwasame bani ngaje no shikir mi yadi chalong ka kume dung East Africa Community cha talk cha gwar ya kan William Ruto kwer Kenya ajana mudan la president ma dung East Africa Community isapa kera cha chwango ngwadam ken panken ba cha ka jogo no ken 2025 neben ron kinda ndaro widie wati ka ngoto gora ken wode ken kanan ka East Africa Community kan ji South Sudan but not yet ken ne tuk lo tele mishan to ba cha jogo no de yen ka summit jet ka wi ten ko kienen kon tin gorka are we ka South Sudan ka Juba ala fire brigade kene de kon tela ka match a yinka wa teleka te ka dor mi ci wang ki hotel mi ci wang re ka Juba you know wa lokane je ene de kon to gwasamo tinere ngwan lo dinye te de lunga ta dan chala de community gwasamo community ne ka community goal ki do to goal ci rodian mat ci rodian mat kan dia ci kan karaba ki majamo menda ci wang ci kana wuch ci kana realeka ke chikan ta dana wang ko wang ka mentor biele wa chikan yen kel ka charmu wa jilo ne ndon te da lonko dumi jan ta dan de South Sudan community ndial ki don reida de kan let kel da ram gwalon ci doro mo cha wang ka ta dan en cha wang ga je chimnen yen mo gwasamo
na me mi shala tre wishin winemi was me bana right kata dan en shadur ke ala bonitin konen cha bany te cha bany dore malka ala tin cha bany rar rei wich ka Sudan men kwala cha kule nyoka merial ga ken wo de durial de ne de konten la jedwar ka Sudan in konten chitre kuma ka dobra de nungre kuma ka jake de nar mat ke je ke queen security ga manan let kene cha ka chumo ka forum bi kan right in ke bugro dian matin en forum mo shwale tamani peace initiative mulat ke re which ke Nairobi ke Kenya mi te bondi alan kono cha gagra tin ala bondi te ka mi gurga jen ode ka mat gwaskel ka jen te ka bondi chalat te kanu re malka tin wate tin te rar you know shit ka mangai kono no te kon ke general ni wate te rar te kan te re malka na mo cha ka gagra tin ke nyok te kon ke ne de kon tin lana na kan siang ke equatorial state ngai kon tin kon lar gorin ka dom num liu kujimi la kana la kan ka ke ko bom kana kana da dum ne wane to kan ne de kan la dre mal kana maka tumani initiative ba da ta mugur kan wo de ga break de ke include ka jan pizza mo kere mal kana mo ne ko ge en South Sudan mu wete daglani no tela mal mbugwa si William Ruto entre wi ka Kenya kan ne ren kon ko mala me ko ila la ci ren mat kel kan yala no kan 2025 kan shop ne dialati kan dial all of these people tin ko tin do tin cha ban rar gwa malka no woni ka garu jwale kene dial kontin shitre malka na wa all of them kan dial biga ben gwa kel kan dial ka biga mala mo be kan lat ko be Sudan ba kulo gwa ngada jendo de dial la daga ko be ko ngene ba jalat ka ron 2026 ke ron kin da yanda redu bakel ko me kan mala me kan kon ben kam ken tala domi ba queen gwen ba la ke ki queen kware re weche ka Sudan shi mangai kono no Sudan cha ngare cha ila ki cha passport ne cha nang ka rondo dien nang ja rondo dien ko wa kan man chal ke bon woni ki permanent constitution kana tu ki bon woni manan gor kan o de lat ana mo senate ngwan che ga jago bloodien be jeg long baran sama men gor ke jenu bana mo ba ka ya leka ne te doron kon en karen ling ke kuma Sudan be ga yikte kamat na mo ajanda lat ke tema ka mishal ke tumane peace initiative lat ke re which ka Sudan na me ajanda na goronde nywa ya kel an bana le ne rach ka te ko kien ka gwasan be biate ka ma bye bye